Berapa marah sih memang siapa dia? Jod, sekarang ngising aing. Ngising tenang, nyawa pernah jam, ngising. Weh, kasihannya aku. Mana dulu? Kemana? Kamu bulak. Tahun. Di kantoran ini, di taman. Saha? Saha bae lah. Nyaho. Dengar. Nistulah, sino mawar. Karapa aing kesana ke kantoran. Kon aing mawa yuk. Nasi terang tuh. Anjir, aing jatuh di tamahan deui. Ayo, ngasih dengan gawai ini lah. Menang siang lagi. Wow. Gas. Turun gitu. Menang tuh. Aing balik pulang lah, aing sini lah. Aing mesti apa? Meeting ini akan jamu lah. Baru lah. Mang, kenalan. Arif. Kemana Cup? Kerja nganterin Mang Ali yo. Oh, enggak diulangnya. Mang Ali ke mana ya di sau? Mananya? Mang Ali ke mananya? Oh, itu Mang Ali lagi. Oh, itu Mang Ali. Mang Ali. Mang Ali. Mantap. Ya, kejo nang di mak. Oh, kemana kita? Oh, ya nya. Jangan bareng ayo. Oh. Anteran Cup. Oh, Nah saya. mau ucup lah. Tahu kasih sambal ubi. Oh, salah benak maknya. Nang macop. Maka mana? Ya, so. Oh no! Masa Allah. Aing gawe tisuk menikah sang barabayan dibayar rantang kosong tang kurak masia. Ya, tentunya dia tamu di taman doang ucup mah. Sial-sial teuing. Ucup! Ucup! Di mana ya? Tuh si Jud gegeruan. Lanjut yang di dia. Ayo lanjut. Wah hegak mau dicapai di tujuh lompatan. Si Ucup, tah balik ke mana sih tuh? Mana nang? Mas dia salah bikin rantang. Oh no! Aing dibayar rantang kosong kita digawe barabayan di dia kesang ini cai mataan. Gak tuh lah Ucup balik ke kan nyokot rantang hiji deh. Udah balik ke itu dia. Hai Jud, mana? Mana? Atuh kabali. Antar Jud, antar. Aing dibayar rantang kosong. Aduh. Boga kuah jeung alo. Nu bener hiji acan. Kita ngantiran dibere rantang kosong. Ampun, dah aing mah. Gawe KPG. Iya, anu ngantiran kan datang. Aya datang mau rantang kosong. Beraya. Balik bae lah. Dah di mah aing lah. Lapar betul. Tuh aing kumaha mana ieu nya. Yang kosong dibawa ka aing dah. Unda ieu lah aing ke saung lah. Borongan 2 juta bebek anggus. Bikin lapar. Muara tak salahan. Boga alo jeung teteh dek bener otakna. Hanya batur ke gawe capek.
Bere rantang kosong. Ampun. Ya. Moga pikiran kaweat. Gorongan 2 juta dan nangis angge. Datang dia mau rantang kosong. Diwijut, di ucu. Balik aing lah, jadi mah. Oh no. Aing mah marahnya kan di mah, konsen jengkel ka aing. Ya. Gak marah tuh. Astagfirullahaladzim, cup. Yang nganteran. Iya, ilah. Katno. Ampun. Cukup ya.